саломи маро қабул кунед бинандагони азиз ва ҳамаи онҳое ки ҳамин лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар шурӯи боз як рӯзи нав дар канори шумо азизон ва бо хабарҳои тоза чанд дақиқа дар хизмататон то ин ки шуморо дар ин субҳи барвақт бо хабарҳое ки дар Тоҷикистону ҷаҳон ҳаст огоҳ кунам то шумо бехабар намонед ва дар ҷараёни таҳолоти навгониҳо бошед. Хуб, чун ҳамеша ман суҳбатро аз вазъи боду ҳаво дар се кишвар шурӯъ мекунам. Нахуст аз Прага мегӯем ки дар ин ҷо интизор меравад ҳаво софу офтобӣ шавад ва гармӣ то 4 дараҷа бирасад. Дар Москав боридани барфу борон пешбинӣ гардида, сардии ҳаво 1 дараҷаро ташкил хоҳад дод. Ҳавои имрӯзи душанбе камабру бебориш дар назар гирифта шуда гармии ҳаво 12 дараҷа пешгӯӣ мешавад. Хуб, аз вазъи боду ҳаво гуфтем ва нигоҳе меандозем ба хабарҳо. Бар асари таркиши баллони газ дар маҳаллаи Якачинори шаҳри Душанбе 4 нафар захмӣ шуда таҳти назорати пизишкон қарор гирифтанд. Мақомоти оташнишонии пойтахт гуфтанд ки ҳодиса рӯзи 4 декабр дар назди фурӯшгоҳи қисмои эҳтиётӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ рух дод. Дар натиҷаи таркиш Хуҷабедилов, Аҳлиддин Шарипов, Сабзали Шоев ва Парвиз Ёраков сокинони шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ ҷароҳат бардоштанд. Мақомот захми онҳоро сабук мегӯянд. Таҳқиқи ҳодиса аз тарафи мақомоти интизомӣ оғоз шудааст ва ҳар навгоние ки дар ин робита шуд мо барои шумо хабар хоҳем дод. Нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон садамаи худрави кормандони ин ниҳод дар шаҳри Хорӯғро ки боис ба марги 2 нафар шуд расман шарҳ дод. Мақомот мегӯянд агар садама бо айби афсарони нирӯҳои марзбонӣ сар зада бошад муҷозот мешаванд. Муҳаммадҷон Улухоҷаев, сухангӯи нирӯҳои марзбонӣ, рӯзи 4 декабр дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт дар робита ба ин ҳодиса 2 афсари марзбонӣ муваққатан ба ҳабс гирифта шуданд. Ба қавли манбаъ, ин 2 афсар дар вақти рух додани садама дар дохили худрави Toyota RAV4 буданд. Онҳо то анҷоми тафтиш дар ҳабс мемонанд. Агар санҷиш маълум кунад ки садама бо айби ин 2 афсар рух додааст, аз рӯи талаботи қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, гуфт Муҳаммадҷон Улухоҷаев. Мақомоти нирӯҳои марзбонӣ мегӯянд ба наздикони 2 қурбонии садамаи рӯзи 1 декабр дар шаҳри Хорӯғ изҳори ҳамдардӣ мекунанд ва ба онҳо итминон медиҳанд ки гунаҳгорони садама ҷазо хоҳанд гирифт. Бояд гуфт ки дар ҳодисаи шаби 1 декабр дар шаҳри Хорӯғ худрави Toyota RAV4 я афсари нирӯҳои марзбонӣ бо нақлиёти мусофиргаши тангем бархӯрдааст. Toyota RAV4 ба отряди сарҳадии Хорӯғ мутааллиқ будааст. Ҳодиса дар маҳаллаи нирӯгоҳи Помир 1 рух додааст. Дар пайи ин ҳодиса 2 нафар ба дарё афтиданд. Тибқи итлои дарёфтӣ, яке аз 2 қурбонии садама донишҷӯи донишгоҳи давлатии шаҳри Хорӯғ будааст. Гулистон Давлатбекова дар курси 4-уми факултаи биология таҳсил мекард. Мақомот мегӯянд ронандаи мусофиркаши тангем дар беморхона бистарист. Дар ҳамин ҳол хабаргузории Фарғона баъд аз рух додани ҳодиса гуфтааст ки як гурӯҳ сокинони Хорӯғ афсари нирӯҳои марзбониро боздошт карда хостанд ӯро худсарона муҳокима кунанд. Ба навиштаи ин хабаргузорӣ полис ба инкори онҳо монеъ шуд. Зимнан дар шаҳри Хорӯғ аз 2 моҳ ба ин тараф истиёди байни идоравии таъмини амният фаъолият дорад ва дар шаҳр низ постгоҳҳои полис кор мебаранд. Мақомот мегӯянд ҳадаф аз ин кор таъмини волояти қонун дар маркази вилояти Бадахшон мебошад. Пайвандони Наимҷон Самиев, раҳбари пешини дафтари ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ дар вилояти Суғд мегӯянд бо гузашти 4 рӯз аз боздошти ӯ дар шаҳри Грозний пойтахти Чеченистон дар бораи макони нигаҳдориаш маълумот надоранд. Созмоне бо номи Human Rights Vision Foundation иддао кард ки Самиев рӯзи 4 декабр аз фурудгоҳи Домодедовои Москав ба Душанбе истирдод шуд. Вале мақомоти Тоҷикистон ин хабарро тасдиқ ё рад намекунанд. Аҳмадулло Самиев, писари Наимҷон Самиев, рӯзи 4 декабр дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт пас аз боздошти падараш дар шаби 1 декабр ба шӯъбаҳои умурии дохилии Чеченистон муроҷиат карданд, вале дар бораи боздошт ва макони нигаҳдории падараш ҳеҷ хабар надоранд. Писари Наимҷон Самиев ба Радиозодӣ гуфт падарашро дар яке аз гузаргоҳҳои шаҳри Грозний дастгир карда гӯё ба идораи полиси Ставрополь бурданд. Ӯ гуфт падараш баъди хориҷ шудан аз Тоҷикистон ҳудудан 4 соли пеш дар қаламрави ҷумҳуриҳои мусулмоннишини Қавқози Шимолӣ зиндагӣ мекард. Мақомоти Тоҷикистон фаъолияти ҳизби Наҳзати Исломиро соли 2015, яъне баъди ошӯби Абдуҳалим Назарзода маъруф бо Ҳоҷи Ҳалим, муовини собиқи вазири дифоъ, мамнӯъ карданд ва он бо дархости
социтони созмони террористӣ эълон шуд. писари Наим Ҷун Самиев мегӯяд падараш дар соли 2014 ба Русия омад ва дар Доғистону дигар минтақаҳои Русия зиндагӣ мекарду аз рӯи тиҷорат даромад ба даст меовард. дар ин муддат ки борҳо марзро убур кардааст, ягон дафъа ӯро боздошт накарда буданд. خب در این قسمت صحبت من توجه شما رو به خبرهای جهانی جلب میکنم که زیادن. امریکا به روسیه 60 روز فرصت داده است تا خود را به شرط ها و عهده‌داری های درج شده در پیمان موشکی دوره جنگ سرد مطابق کند و در غیر آن امریکا به طور کامل از آن خارج خواهد شد. قبلا رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ اعلام کرده بود که کشورش را از این پیمان بیرون میکند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا روز سه‌شنبه 4 دکامبر روسیه را متهم کرد که به عهده‌داری‌های خود در زمینه نظارت اسلحه عمل نکرده است و در صورتی که مسکو به این عهدنامه پایبند نباشد پس از 2 ماه واشنگتن نامه رسمی برای خروج از این پیمان را پیشنهاد خواهد کرد. در صورت ارائه این یادداشت در مدت 6 ماه وقت طرف‌ها به طور کامل از پیمان بیرون خواهند شد. پیمان منع موشک‌های میان پرواز در سال 1987 بین رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رئیس جمهوری آمریکا و کاتب اول حزب کمونیستی اتحادیه شوروی امضا شد. اظهارات مایک پامپئو در جریان ملاقات او با وزیران امور خارجه کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مطرح شده است. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده است که حفظ پیمان موشکی بستگی به روسیه دارد. او ضمن نشست خبری گفته است روسیه به ساختن موشک‌های نو دست زده است که تهدید برای اروپا میباشد. مهلت 60 روزه اخیر از طرف آمریکا به روسیه در حال داده شد که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا چند روز قبل گفته بود که در مورد سرنوشت پیمان سال 1987 به شدت نگران است و هشدار داد که امنیت اروپا میتواند در خطر قرار بگیرد. متحدان آمریکا در ناتو روز سه‌شنبه 4 دکامبر گفتند که از اظهارات آمریکا در مورد نقض عهده‌داری‌ها از سوی روسیه شدیداً حمایت کرده و خواستار پایبندی روسیه به این پیمان هستند. از اظهارات و گفته‌های اخیر چنین برداشت می شود که احتمالاً پیمان منع موشک‌های میان پرواز در ماه‌های آینده به طور رسمی به پایان خواهد رسید. در 24 ساعت گذشته در کابل یک افسر پلیس و یک ناظر امنیتی کشته شدند. گفته می شود که مقاومت میان پلیس و پسرخوانده سابق وزیر مدافع افغانستان عبدالرحیم بردک بوده است. در برخورد 6 افسر پلیس و یک ژورنالیست هم مجروح شدند. روز 4 دکامبر وزارت امور داخلی افغانستان اطلاع داد که مناقشه زمانی آغاز شد که مقامات تلاش نمودند تمیم شانسه پسرخوانده عبدالرحیم بردک را به دادگاه برند. وزارت امور داخلی افزوده است که بعد یک روز مقاومت شانسب همراه با 13 محافظ خصوصی تسلیم شد. پیش از آن یعنی 3 دکامبر باز 5 محافظ خصوصی او تسلیم شده بودند. مناقشه زمانی آغاز یافت که شانسب در یکی از خانه‌های استقامتی مرکزی کابل به پلیس مقاومت مسلحانه نشان داده است. پلیس آمده بود که شانسب را با استفاده از نیرو به اجرای حکم دادگاه وادار کند. وزارت امور داخلی افغانستان تاکید کرده است که یک شخص به دادگاه عریضه نوشته ادعا داشت که شانسب در منزل او غیر قانونی زیستن نمیخواهد از آنجا بیرون شود. و خبر دیگری ما هم مربوط به افغانستان است. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به دوستان کل کشور دستور داد که اطلاع مربوط به بداخلاقی جنسی نسبت زنهای ورزشگر را تحقیق کند. غنی در یک اظهارات که روز 4 دکامبر پخش شد گفت هیچ یک سوء رفتار علیه ورزشگران زن یا مرد قابل قبول نیست. نشریه گاردین بریتانیا روز 30 نوامبر برای سوء استفاده جنسی زنهای تیم فوتبال افغانستان گزارش پخش کرد. پرزیدنت غنی گفت که افشای این حادثه برای تمام افغانستان تکان دهنده بود. پرزیدنت بعد از ظهر روز 3 دکامبر با ورزشگران زن و مرد در کمیته ملی المپی ملاقات و افزار را بررسی نمود. او به ورزشگران وعده داد که حادثه را جداً تحقیق میکند. دوستان کل افغانستان فرید حمیدی روز 4 دکامبر گفت که مفتشان برنامه تحقیق فراگیر و شفاف را تهیه کردند. خب به نگاه میاندازیم به پاریس. سروزیر فرانسه اعلام کرد که حکومت آماده است تقاضای اعتراضگران را پذیرفته از بالا بردن نرخ مواد سوخت در نیم سال آینده خودداری کند. روز سه‌شنبه سروزیر فرانسه ادوارد فیلیپ به خبرنگاران گفت حکومت غضب مردم فرانسه را شنید و برای 6 ماه بالا بردن مواد سوخت را منع کرد. سروزیر فرانسه باور دارد که این اقدام وحدت مردم را حفظ میکند و در کشور نظم و ثبات حکم فرما می شود.
ҳамин тариқ эътирозҳои 3 ҳафтаи ахир мухолифи боло бурдани нархи маводи сӯхт иҷро шуд. рӯзи шанбе эътирозҳо дар пойтахти Фаронса бо заду хурд ба поён расиданд ки дар он беш аз 100 нафар ҷароҳат бардошта, пулис 412 нафарро боздошт карда буд. президенти Фаронса Эммануэл Макрон исрор меварзид ки боло бурдани нархи маводи сӯхт чораи зарурӣ аст ва он ба ҳадафи мубориза бо тағйири иқлим роҳандозӣ шудааст. вале эътирозгарон ба он мухолиф буданд ва зоҳиран ба мақсадашон расиданд. рӯзи сешанбе дар бинои капитолии шаҳри Вашингтон амрикоиҳо имкон доштанд ки бо Ҷорҷ Буши калонӣ видо кунанд. президенти 41-уми Амрико Ҷорҷ Буши калонӣ охири ҳафтаи гузашта дар 94-солагӣ даргузашт ва Ҷорҷ Буши калонӣ дар Конгресси Амрико аз соли 67 то 71 ҳамчун узви маҷлиси намояндагон ифои вазифа кардааст. баъдан Буш раҳбарии идораи марказии истихбороти Амрикоро бар дӯш дошта 2 дафъа дар давраи раисати ҷумҳурии Рональд Рейган ноиби президент будааст. Ҷорҷ Буш рӯзи пайшанбе дар шаҳри аёлати Техас ба хок супорида мешавад. ва рӯ меорам ба Узбекистон. омӯзгори мактаби миёнаи рақами 3 ноҳияи Бувайдаи вилояти Фарғонаи Узбекистон барои таҳқир ва лату кӯби хонандагон аз мақом барканор шуд. пештар расонаҳои Узбекистон хабар доданд ки дар мактаби рақами 3 ноҳияи Бувайда омӯзгорон бо ҳар баҳона аз ҷумла обуна шудан ба нашрияҳо аз хонандагон пул талаб мекунанд. ҳамчунин баъзеи онҳо хонандагонро дашном дода таҳқиру лату кӯб менамоянд. дар пайи санҷиши хадамоти назоратӣ ва ҳуқуқии Вазорати Маорифи Узбекистон маълум шуд ки раҳбари синфи 7 мактаби мазкур 16 ноябри имсол зидди хонандагоне ки пули обунаро наоварда буданд кирдорҳои ғайриқонунӣ анҷом додааст. дар натиҷа бо фармони раҳбарияти идораи маорифи вилояти Фарғона ин муаллим ва муовини мудир оид ба таълиму тарбия аз мақом барканор шуданд. мудири мактаб ба ҷавобгарии интизомӣ кашида шудааст. вазорат ҳама гуна амалҳои хушунатомезро маҳкум карда аз омӯзгорону волидон даъват мекунад хештандор бошанд ва мушкилиҳоро бидуни зарбу шатта ҳал намоянд. ҳамчунин аз масъулони мактабҳо талаб мешавад ки ҷамъоварии ғайриқонунии пул аз волидону хонандаҳоро бо ҳар баҳона қатъ кунанд, гуфтанд дар Вазорати Маорифи Узбекистон. хуб, бозам бармегардем ба Тоҷикистон ва мебинем ки дар ин ҷо чӣ хабар ҳаст. Достонии кулли Тоҷикистон дар як ҷаласа вазъи хизматрасонии тиббиро дар кишвар баррасӣ карда аз камбудиҳои ҷойдошта дар ин соҳа изҳори нигаронӣ намудааст. гуфта мешавад дар ҷаласаи ҳайати мушовираи достонии кулли Тоҷикистон ки дар он масъулини ниҳод ва Вазорати тандурустӣ иштирок доштанд аз пас будани сифати хизматрасонии тиббӣ, поймол кардани ҳуқуқи шаҳрвандон ба табобат, паншавии бемориҳои сироятӣ ва вазъи вахими ришваситонӣ дар соҳа интиқод шудааст. масъулини достонӣ паншавии ВИЧ-СПИД-ро ташвишовар арзёбӣ намуда чораҳои андешидаи Вазорати тандурустиро дар ин замина нокифоя хонданд. ҳамчунин гуфта мешавад ки дар натиҷаи санҷишҳои прокурорӣ ҷиҳати бартарафсозии қонунвайронкуниҳо дар ин самт ва сабабу шароитҳои ба онҳо мусоидат кунанда унвони раҳбарони мақомоти дахлдор 67 пешниҳод 39 амр ирсол намуда нисбати 92 нафар шахсони масъул истеҳсолоти интизомӣ 277 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 42 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ин дар ҳолест ки пештар Насим Олимзода, вазири тандурустии Тоҷикистон, бо мудирони бахши тандурустии кишвар дар масъалаи расонидани ёрии аввалини тиббӣ машварати корӣ баргузор карда, аз сатҳу сифати ёрии аввалини тиббӣ ба аҳолӣ бахусус шабона ибрози нигаронӣ намуда буд. вазир таъкид кард ки ёрии аввалини тиббӣ дар муассисаҳои тиббӣ новобаста аз шакли моликият ройгон аст, чизе ки дар асл таври мушоҳидаҳо нишон медиҳад воқеият надорад. зимнан интизор меравад ки имрӯз вакилони маҷлиси намояндагон тағйиру иловаҳоро ба қонуни марбута ворид карда ҷазоро барои риоя накардани меъёрҳои тиббӣ ва ворид шудани дороҳои пастсифат ба Тоҷикистон сахттар кунанд. хуб, ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва дар сурати қабул шудани ин тағйирот дар барномаи хабарӣ мо як гузориши муфассалро барои шумо пешниҳод мекунем. инам дар ҳолест ки дирӯз бархе аз шумо барои мо бинандагони азиз дар ҳамин мавзӯъ навишта будед ва хостед ки мо дар робита ба дороҳои пастсифат ва қимат будани дориҳову хизматрасониҳои тиббӣ дар Тоҷикистон маълумот бидиҳем. хуб, мунтазир бошед. интизор меравад ки имрӯз мо ҳамин гуна як гузоришро тибқи талаби шумо дошта бошем.
و یعقوب سلیمов وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان بعد 2 سال رهایی از زندان صاحب دوگانه یک پسر و یک دختر شده است. ابوبکر سلیمов پسر یعقوب سلیمov روز 4 دکبر در صحبت با رادیو زودی گفت دوگانگ‌ها 4 روز پیش به دنیا آمدند. خود یعقوب سلیمov در صفحه رسمیش در فیسبوک 2 عکس گذاشته از تولد فرزندانش خبر داد. او در عکس‌ها با گلدسته و طفلان تصویر یافته است. ابوبکر سلیمov گفت سلامتی دوگانگ‌ها معتدل است و آنها در خانه‌شان در شهر دوشنبه همراه با مادرشان میباشند. به گفته ابوبکر هنوز با آنها نام نگذاشتند و گفت پدرش حالا در دهه در نویای پختر به عیادت یک نزدیک بیمارشان رفته است و وقتی برگشت به نوزادها نام انتخاب میکنند. و گفت کودکان در یک تولدخانه شهر دوشنبه به دنیا آمدند. به گفته ابوبکر پدر بعد جراحی چشم و پایهایش از مسکو به دوشنبه آمد. او گفت که آثار جراحت‌های دوران جنگ شهروندی و پرچه های نارنجک تا حال پدر را اذیت میکنند، ولی در پی این همه سرگردانی ها به گفتهش تولد دوگانگ‌ها او را خوشحال نمود. باید گفت یعقوب سلیمov وزیر سابق کارهای داخلی، سفیر سابق تاجیکستان در ترکیه و از فرماندهان پیشین فرانت خلقی بعد از 13 سال بازداشت و زندانی شدن صبح 21 ایون سال 2016 آزاد شد. او اول در مسکو بازداشت و سال 2005 با قرار دادگاه تاجیکستان با عیب بند تیزم نگهداری و تجارت سلاح و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان محکوم شده بود. در پی تطبیق قانون عفو در سال 2011 2 سال از مهلت ادای جزای او کم گردید. خوب بینندگان بینهایت عزیز، چون همیشه در این قسمتی صحبت نگاه می اندازیم به وضع قربی اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان. طبق قربی معین کرده بانک ملی برای امروز 1 دلار 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو 10 سومانی و 74 درم و 1000 روبل روسی باشد با 141 سومانی و 80 درم خرید و فروخته می شود. این چند خبری بود که من خواستم با شما در میان بگذارم. سپاس که طول تقریبا 20 دقیقه با ما بودید. همه شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم بازم در تقدیم سرخط خبرهای روز و بعد از این با نشر برنامه خبری منتظر می شوم.